Sanibona, sanibingelela. Sizonethula nawo ama-album alandelayo nama-EP azodedelwa endebeni kamaskandi. Amanye walama-album ngizokreditha umuntu engiwabona kuyena okuyi-Unlimited Maskandi News ilapha ku-Facebook, nama-followers 101,000. Banokunithola-ke iy'ndaba-ke ey'thize ey'hlabahlosile. So omunye ama-album ngiwabone khona, abanye bengiwazi kodwa amanye ngiwathekele khona. Right. Nayo insizwa lapho uXolisane izokhipha i-album ethi Zidedele noma i-EP, angikho shoka ukuthi uzokhipha ini. Bese kuba uSozimanga uzokhipha naye i-album noma i-EP ezobizwa ukuthi Dubulani uNkulunkulu. Kulandele Incwasimende ithi Hollywood. Ukhuthuza uthi lo mfana le ndoda-ke i-album angikhumbula ikhipha noma i-EP ihlala nje ishaje ngama-single, right. Kube Umlabalaba zimi kanjena-ke Umlabalaba i-album release yena-ke iclear-ke yakhe uzorelease i-album ngeyi-4 kuzoba i-promo video ngo-6 ntambama, ngeyi-7 okuzobe kuyi-Monday kuzoba i-front cover ngo-6 ntambama, ngeyi-9 okuzobe kuLwesithathu Wednesday kuzobe kuyi-back cover ngo-6:30, ebese ukuthi ngayi-11 April album release, okusho ukuthi-ke i-album-ke iyophuma ngazo-ke i-11 April ngokusho kwakhe-ke uMlabalaba. Right, siyabonga. Bese kuba yini ama-ND International ethi Amalambo, insizwa lezi-ke ezibiza ama-ND International nazo-ke zizoyikhipha-ke yazo album noma EP, so bona maseyirelizile. Bese kuba uMgqilazi uthi Anilwe Ngani, naye uzokhipha-ke insizwa-ke le sayikhumbula-ke insizwa naye sinesikhashana-ke lapha emculweni-ke nayo-ke insizwa ebinokutrenda yakuyatrenda nangegemegeme zoqhosha laphana, engathi abantu ababehamba noqhosha naye sayizathi ukuclasha kancane. Niyawazi-ke kumcimbi kamaskandi kuba nokukhuluma ku-Facebook mase bekuhlangana kusuba ney'nkinga, right. Kodwa akasikho-ke lapho usesekhona kuMgqilazi. Ngiyacabanga ukuthi waseMtuba, ifakele waseMtuba yongixolela kakhulu ngokuthi ubhede indawo yangakubo. Ebese kuba uMashelela King, SMS Mashelele, isilima session isiphumile-ke yakhe iphume khona ebusuku ngo-12, mazithi 12 nje ibe isiphuma already I hope iyatrenda because ukhona ingoma ezimbalwa ehamba kahle kakhulu. Bese kuba Induni Induni ithi Siyasha Esibhamu, nayo ethembise ukuthi album yakhe izophuma ngazo-ke i-4 zika April. Siyacabanga ukuthi izophuma-ke osukwini khona namhlanje, asazi-ke sazolindela-ke kodwa-ke kuba i-EP akeke kube album nayo-ke ukuvezile-ke lokho, right. Bese ubani lo uMaqatha Ntokozo Dlamini, okay, uyibiza ngegama lobunsizwa naye igama lakhe liphele, right. Isihloko se-album noma i-EP yakhe ithi Umjolo Wemali, umjolo nemali, kahle kahle isho kanjalo. Eqinisweni ngevele yonke into-ke ayihlukani nemali, noma kuthiwa ujolela imali noma ujolela yona imali, okusala imali iyafuneka ukuthi kwenzeke izinto. Angeke vele wenze izinto imali ingekho, shathiwa ujoli imali iyasebenza, right. Bekuyibo-ke labo okwamanje-ke asebethe ukuconfirmwa ukuthi-ke bazorelease, abanye bazorelease ama-single, amanye ama-EP, abanye ama-album-ke. Silindeleke okukhulu-ke kulezi nsizwa nasey'ntokazini-ke esey'thembise ukuthi umsebenzi wayizokhipha, esesiwubonile umsebenzi okwaMashelela King, SMS Mashelela. Uyena-ke owakhe umsebenzi osewukhiphile, uNdoni uyeza owakhe, right. Ngekudala Mashelela yena seku-right okwakhe. Umgqilazi naye kanjalo, ND International Amalambo, Umlabalaba yoze-ke iphuma nge-11 April. Bese kuba uKhuthuza naye-ke iyeza-ke eyakhe i-album or i-EP, but uthi ukhipha ama-single, ngimazela wona nje angifuna ukudlala ngayo. Bese kuba ubani Incwasimende, kube uSozimanga, bese kuba uXolisane ethi Zidedele, right. Bekuyilokho nje ufuna nje ukuconfirma-ke ukuthi-ke ngibabize kahle. Akumele nikwazi-ke bantu benkosi ukuthi-ke uma umsebenzi wabo uphuma online
Sizophinde sibuye futhi sizonazisa ukuthi cha sebededelile abafowethu, odadewethu sebededelile umsebenzi wabo uyatholakala online. If kuba nengoma futhi eyitrendayo, siphinde sibuye sizonazisa ukuthi-ke iziphi ingoma ehamba kahle laphana online kwi-top 30 yakwa YouTube, ngoba yona i-YouTube kulula ukuyibona, kulula nokuyi-understand. Abantu bangatrack into sokukhuluma ngayo ukuthi okay nayo into ebikhulunywa lapha kwinto fana sokuthi TV kungabe sengathi uyikhandela izitori, kanti kusuke kungenjalo. Inhloso nje kusuke ukubonisa abantu ukuthi umculo uhamba kanjani. Ngiyacabanga ukuthi lapha kunabafowethu abanye maybe eningabazi, anibazi or asibazi because thina si-investe kakhulu kubantu ababodwa. Lokho kuyiphutha elikhulu kakhulu. NjengoXolisane, abantu kumele siziphi i-chance sibalalele, nabo noMashelela sebekhona, bayaphusha kakhulu. Kade-ke noMashelela abakhona Nkosi yami, bakithi kade afika, kodwa-ke akusenani. Udumile kakhulu, uyaziwa, kodwa-ke i-potential iningi futhi usengenza more kuyo into emaskandi, right? Kube uSozimanga, definitely sure uSozimanga naye akaqala ukwaziwa. Bayamazi Master uyazi lapha performa khona, ne-DJ thina sikhalisa kakhulu ekulandela umculo wesintu. Siwulandela sakubhaza like asiwulandeli nje full time. Yizo izinto ezi-wrong lezo, ngoba kugcina manje imicimbini kurepeat abantu ababodwa, lokho kurepeat, kurotate, baya-recycle, yabona. Phela kube kodwa umsebenzile phela abasuke beqashwa is fine, kodwa-ke basuke bekhona phela abanye abaphiwe ithuba bezwakala because I believe bacula kahle amakhampani bengeke barekhode if bekungenjalo-ke. uSozimanga naye ukhona-ke insizwa laphana-ke ngihloko esithi dubulani uNkulunkulu, asazi ukuthi isho ukuthini, imuphi lo nkulunkulu umladutshule. Alright. Nxasimende-ke, Nxasimende angiliqalile leli gama-ke laphana ukuthi Hollywood. Nxasimende-ke ngeke ngezwe ngayo kakhulu, washo ukuthi nje umuntu akanake nakunaka-ke, duma nje upotiyane. Sifocus ukutrendayo isikhathi leso, ngoba inhlanga yethu sibulawa uqhawe lami, asebesabona ezinye izinto ezenzakalayo, asebesayibona nenye into enhle, sibuka uqhawe lethu bese sigcina lapho. Kwakuyinto erong kakhulu lokho. Kumele sibaphe nabanye ethu, ukukhuthuza-ke niyamazi-ke okwayitrendela-ke ngendaba yaseThekwini. Niyayazi indaba yentokazi ethi yebo, ngiqedele kakhulu. Bayazi-ke abantu ukuthi ngikhuluma ngani, ithi lo mfana akasazi noma usho lo sizwa le yoni, ade ukuthusana naye, akunankinga. Bekuyilokho-ke nje-ke kuphela bengifuna ukukuveza. Abantu basale kahle, sophinde sihlangane ngokuzayo. Ngiyabonga.